Hammaga selam do'stlar, sizlar men Azab Play kanalı. Bugungi videoda men Spartigraf o'ynayman. Hamda dalada javon javotgani uchun men uxlab o'tir edim. Kerak kichkina uxlab olayim. Bo'ldi. Endi video qiziq bo'ladi. Endi shay olayak, masalan, uyga shay yo'q. Shuni ham yo'q. Jarayt, dalaga chiqib keldik. Mening mamam bilan papam bozorga ketgan edi. O'zim qavala turaman, bozorga ketgan edi. O'sында javob qo'yibmiz. Dala degan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'ysinsiz. Patient. Assalomu alaykum. Just my balasi. Ko'chada ne tartibsizlik bo'lyapti deb politsiyachilar, "Voy, nog'im bandit, xo'sh. Men ko'chaga nega chiqdim degan bo'lsangiz, ovqat olishga chiqib edim. Ovqat oling. Produktni, men go'sht bilan non olib kel degan edim, mamam. Olib uyga qo'y deb edi. Tek go'sht qancha ekan? Voy, non olib qornan jetek menchi. Jadidlik olsak. Şurada bir sistem olу gerek, polivon gerek bo'ladi. Sistem olу gerek, polivon süt olmasa ne bo'lmaydi? Конечно, qarasa bo'lmaydi. Sistem ekan. Ma, sistem qimmatlab ketdi. Bay. Jarayt, unda uyga boraylik. Voy, barasan. Axshi yo'q menda ket. Barasan. Voy, axshi yo'q menda. Qo'yindi, axshi yo'q menda. Ketinglar bir uyga kiring. Voy. Qulta qo'yin. Endi o'zimda ashamayman, Endi o'zimda ashamayman, ashaganman. Tek endi not холодильникка solib qo'yib kerak. Холодильник qaqda edi. O'zi bu uyda alg'amizga bir 3-4 kunda bo'lib qoldi. Hali to'liq bilmayman. Ag'amizga emas, ishga kirganimizga. Men nega mana yerda yotdim deb o'ylaysiz. Bunisi ishda kravatda hozir uxlasam bo'ladimi? Просто nerdan biri kirib ketsa, yegar men ket deb aytib. Jarayt, janozatlar xoladikka solib qo'ying endi. Kassalam. Janozatlar xoladikka solib bo'ldim. Endi mamaga zondab aytaylik. Bilet mamaga zondaymiz. Telefonda axshi yo'q ekan qo'y. Telefonning pul to'lib qolibdi, so'ng uchun kerakligini tashlasak bo'ladi. So'ng uchun birovlardan so'rov kerak. Assalomu alaykum, sizda telefon bormi? Yo'q, men jaxsizman qo'y, telefonni ham olmaydi. Jarayt. Nima qilib ketsan bo'ldi? Uyni qo'ltirmay qo'ying, jarayt. Mama birovning kvadratsiga. Osmonda bandit tug'ib ketgan shay meni shekillaydi. Jarayt. Yema, adam qaqdi. Foto olgur. To'xtanglar. Adam qaqib qo'yasizlar. To'xtanglar. Hozir senga foto qo'yib adam qaqqanlarni. Ya'ni adam qaqqanlarni oldim. Men barliq yoqqa ko'rsatdim. Dukki. Banditlerin bittiğini. Kimnin adamlar edini? Assalomu alaykum bratan. Qalaysiz, yaxsizmi? Ne qo'y, sizda telefoningiz bormi? Menda telefon edi. Jaradim rahmat. Dostlar, kimda telefon bo'larkan? Men mamam polivon zvondom kerak. Aynan ishi bo'lsa. Assalomu alaykum. Banditning ekan. Shitga chiqasin barim bratan. Tag'i bandit, davay, blin.
мына жакта мусор болуп отур экен жарайт. Ассалому алейкум. Агам менен сөйлөшөт. Бандит, кой, бандит. Бандит. Эмдет сени атуу керек кой, ишке кыргызып өлтүрөм го сени. Seni kurtarır. Seni emin filmlerinde aldı. Önlemegen de kurtaratkan koyuyor. Baktım bilmegen gibi. Assalamu alaikum. Bırakın şişli çıktırası bırakın. Ne haliniz bırakın. Hoşum bırakın sizde telefon var mı? İyi telefonum var ne istiyorsun? Telefonunuz mağan 5 minut koy turağız mı? Jarayt men al. Короче, осы телефон азыр аптым. Мамага енді аркайын звондоого болду. Калай звондошет? Бул. Фонат. Звонот. Мынандай да кылууга болот экен ғой да. В общем, осылай мамага жаңы звондоп алдым. Кайтадан бир рет звондойм. Мамага сообщение жиберем. Босай. Мама кашан келесиз? Окей. Хейн. Сәл инглишчилик болуп кетет, жарайт. В общем, аман бир аздан келеди, сону айтып койду мага. Кийиклерим жутто, жарайт, мен унда үйгө барайын. Короче, үйгө да келип калдым. Мама да келеди азыр. Сөйтүп мама келеди. Болду, бүттү, бүтпеди. Бирок жаңа затларды мен холодильникке салмадым. Калтамда да жок. Өлем ба дейм жота. Міне мама да келди. Ассалому алейкум, мама. Калайсыз, жакшысыз да? Эй, балам, мен сага үйдү тазалап кой дебемин го. Аммерятта кылдың ба? Иә, мама, жүрүңүз. Телефонуна көрбөт. Не истейсиң? Жок, просто асханага телефон менен кирүү жакшылык эмес. Азыр кыйын тапшыруу. Короче, мама, мен айланып келем. Жарайт, тизге үстүңө бир нерсе кийип ал. Жок, болсо деп тоңбойм го. Жарайт, балай, бирок аяздап калсаң саган дарыга акча жок. Жарайт. 70-75 десем. Енді жаңа бір бандитлердің бочын чарам келдіре тұрсы. Слышишь, да, ну и наларың құқтырып ұжып кетіпті ғой да. Ойнашмеген антоқ білән шапалақ болды. Тек ауқатының әбдіңі қой. Тименді маған тименді. Мен мусорға болатыр ғой. Бомбы жаранды. Осы бомбыжды орамын. Бомбы же тұрсы. Бомбы. Ема. Қосын тынашқаны жүргеніміз жақсы менімше. Короче, достар, біздердің қалада технология қатты рауажданған ғой. Соның үшін һәм ұшу қабілетіне меніңше бұндай аздан аз көрдіңіз. Ешқандай құрылмаларсыз демей қойын. Просто костюм, осы үстімізде костюмге бір-екі керек затларды аласыз. Әмде ішінде өз программа болады. Программаларын сәл-пәл нормально оқып жүрсеңіз, ұшу түгілі даже судың астында демалуға да болады. Түрлі бәле, мәселен, аспанда тұрып адамдарды ату. Ой, жо, Наны ебім аталап өлтіре алатқан ғой. Жоқ. Короче, былай. Дала көшелай. Сен да, ну, да келе.
Сен аспанға көтеріп тастаймын қазір, менімен ойнама сен бала. Сен аспанға көтеріп тастаймын қазір. Сен маған видеоны сәтті етсің. Өзімсен қорқып қалды ғой мен. Өзі бастады, мен ішіне қайыққым барып орынданамын. Короче, достар, осылай. Енді мама звондап қалмаса болды. Көрдіңіздер ме? Алдыңғы біздердің, мынау қазіргі біздердің ескі үйіміз. Көп үйлерді сатып жібердік. Бір өзің әлі жасамайатпыз. Бірақ машиналар, анау әлі тұрды. Ол жастап амайын. Себебі бұл квартирамыз біздердің алдыңғы. Жоқ, құнда көрдіңіздер ме? Ё-моё. Мына әйнегіндегі затқа қараңыздар, әйнегіне қараңыздар, әйнегіне қараңыздар, өзіне қараңыздар. Екеуі екі түрлі ғой, ё-моё. Екеуі екі түрлі ғой. Ё-моё. В общем, достар, осы білмей кеттім. Кәні, decision. Сені бандит деген сар тұрдыңдар ғой. Эй. Короче, осылай достар. Ана менен бала видеомыз көрсілді. Видео сіздерге жаққан болса, видеоға бір лайк пен бір подписка қойсаңыз, мен бақытты болатын. Себебі менің мақсатым 100 подписчик жинау. Кейінгі видео қандай болсын, комментарияға жазыңыз. Қалаған ойын, қалаған зат, қалағанша шарт, қалғанша лайк, коммент, сондайлар болсын. Видео